Assalamu alaikum Oşkovar'dın görücüleri, bizden kattalığıçılar, jana ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкерлер. Biz bugün Ноокат районуна караштуу Гүлүстан айылында турабыз. Гүлүстандан дыйкандардан өзүңүздөр көрүп турган акула кличкалуу бир жакшы темир көк ат сатылат экен. Биз менен бирге болуңуздар, атты байкаңыздар, туугандар. Ат жаксы, аттын ээси менен байланыша бересиздер. Өзүңүздөр мына көрүп турасыздар, байкаңыздар жакшылап, көңүлүңүздөргө туура келсе байланышасыздар. Аттын ээси мына дыйкан киши экен өзү. Сакака маалыматты берсе, сиздерден лайк болсун. Бизден жаңы чыгарылыштар, жаш кандай, теги кандай, эми аттын ээси маалыматын айтып өтсө. Сакака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиңиздер. Келдик, ден соолук жакшы, иштериңиз жакшыбы? Ат сатууга койдуңуз. Ооба, кичине той кыла турган болуп калуу деген ошого. Жакшылык иштерге. Жакшылык иштерге. Баланы үйлөйм. Баланы үйлөйсүз, атты сатсаңыз баланы үйлөйсүз. Ооба. Бул канча жаштагы ат чыгарабыз эми? Бул менин өзүмдүн деканчылык биямдын баласы болот. Биеңиздин баласы бул. Бул ондо кулунунан бери өзүңүздө чоңойгон. Ооба, ошондой. Анан буну апасы Орловский. Энеси. Орловский. Атасы Европа койгонмун. Атасы Европа койгон. Деканчылык анан үйдө чоңойтурганмын. Жайлоого чыккан эмес. Үйдө? Өзүм ayağım sınıp kalıp köpeğe minelmeyip var. Anca mince kiçine ulaklarga çoğulgan emi. Tak ulaklarga yaş bırak. Aylı ulaklarına. Ova, ballarga berip özüm minelmey atam. Beni özümde ayağım ağrıydı. Sınıp kalgan hazır. Yaşı kança oldu şunda? Yaşı 4 yaşarga tolup 5'ke ketip atar. Buna cazga 5 vermese önemli bu yıl. 5 bulat. 5. Ova şunda. Üyürü var mı yok mu? Üyürü var. Tamaşlıydı. Bir yere koyganmın. Koyganım diyen bir... Ruşnoy koyulgan. 2 ay aşırılar 3 ay geçerken bop kaldı koyganım var. 2-3 ay olup kaldı. Teni başına cevap veresiz mi? Teni başına konu yok. Kolga joğuş bu kolga. Öte joğuş bu bana. Amma yok. Karmata. Sınakta. Teyip çiştebeyt, sınakı. Yok o. Bunda epeyler yok. Yemi Kliçkan Akkula dep hemen titirip koyupsuz ha? Ava şunda. Mına tavaklar görüңүздөр. Boyu kança çıkıp bulat hem? 75'ti üstü. 75'in üstü mü? Bu var. Ana o çişler yamana ki emi. Ağustay vatatman. Sahibi emedim buğan. Üstünü mü? Ava. Hem mınanda bastırıp açı bir göreyle mi? Uzaktan jakından görücülerge. Mına jakşılar aldından artından tartıp görsetip koyun. Demek teni başına cevap veresiz. Gelip görüp tekşeri olaveret ha. Basıgında bayqаңыздар. At turat okşayt ha. At turat okşayt ha. Şuraya turup bakan evi. Şuraya turup bakan. Dokalasa egasi kese beremden. Yeme. Üstleri kanday özü, üstleri. Talavu. Tola hamı yok, minik yok. Ulaklarga bir ek saldın dediniz, kanday girip çıkat Ben hem? özüm sokağın yok, özüm minalbayım. Baldarga berip, içe baldarga, tak ulaklarga, kiçine ulaklarga. Tak ulaklarga. Yeme, bağısını aytыңчы bağısını. Bağası cengilele mi bulur? Kırgız soğumu gel aytıp koya vereyim mi? 500 diye atam. 500 bin soğum. 500 bin soğum. Kemi var. Azmaz kemi var. Gelip kolunuzu karmap sırayı veret. Ova, azmaz kemi var. Nomerleri aytı ötünçü. 551 menen. Pils 996 551 menen 52 52 58 58 08 08 nomerine baylanışasızlar. WhatsApp WhatsApp var. WhatsApp var. Mınaka tuğanlar Akula oldu efirde. Biz çıkarılıştı jin tutadık. Salamatla kalınızlar.